Begitu boleh teman. Jadi tadi hamuna tulang nami utagalu. Sosoni na kolanyari bona tulang utagalu. Hule na maramarangi. Raja nami raja ulun. Asal pesa patong bertikiau. So ini masuk mamu raja nami. Anu satu kita tulang bona nyari. Hula na maramarangi. Utagalu. Asa bakal ita ala nuka Rusok kita. Gora-gora ni pemberontak pemberontak. Panglima Joksoena kita. Peparan yang puta Gurbaloksa. Uta barat pakabian uta doruan. Raja ni boru bere babere. Saluda rombongan uta galu. Roma ita konete. Nama ni kami di sana nama buru. Gawe matulah. Kami minta kami baca. Orang itu lang naik kami. Raja uta galu. Baik mana orang tusi. Di hamuna raja ni berunami keluarga besar Pangabea. Gawe tulang. Takasdo di Pangkoramuna nak kiningan. Bolorok sila po lima rumpong mahami na te. Tulang. Kami matulang muna. Gawe. Bona tulang. Gawe. Bona nyari. Hula-hula na marhamarang gidua te. Jadi adoros to puato kami adat kami to hamu. Iba barhidi akaurus tiga jang rabu. Asa jumolo ba upasat kami akka hata nauli hata bazu tuhamu keluarga besar Pangabea kalau mobil pemparan ni berenami nau sari batu perjodo upasat kami mandon Monate matutu senade sepatna kadang nama asal diulat kadang anta rodo kami tulang muda tulang muna langsung di pulau Marangi satu jam. Nah turut kami lang buru di perborak ni nyawa piranamyo dengan peka turut berkuaci tanah sedang dalam nak. Jadi tumpe penting naik suruh orang kuhata naik tu perjuru matu kerekko pas lama jalan mati kerekko. Jadi itu motorku misal jadi itu masa doa karena masa dia kata ngotongan keluarga dan masa doa karena soal sita gamot dan sita gamot. Jadi di pas mau itu orang pernah berusaha mengajarin manusia kabar pemanang bernibo asal tu lentu majuna do aku kurang rezeki nak. Jadi semuanya sifat kutu itu sehat itu panjang umur asal tutup tadi bawa kuat itu dah itu lah. Jadi tidak mau lah. Nah, jadi semua ini mah ada orang besok bapak mah para pukul taruh dah. Jadi bola jemaah itu hatta lasroha di bawah seperti keno biga hari kami manduk hata deh. Kalau di bawah seperti keno tok do pasatu nami tu hamuna salhunda kabere ibere nami asa dusro hamuna molo dihita alak pata diduk delian datulo de sangap berhula-hula manat berdoa tubuh elik berburu las roha nami nakin aroka pamurumuna Baru-baru pahamu di godong ni asyutonia te.
mengkel hamu na hudahan so ngoni do bar hula-hula iko mengkel lo hula-hula paino nate biga-biga hamu takas do hudanda ala kebetulan sahuta do orang polisi ikon dekat biba toka horong hula-hula Omana kepala tulang muna hula-hula muda teh molo Bapak Adi haduan Bapak Mikael baru loncongonon bahabi hula-hula habi tulang jadi molo halak toba mantok anaknya hamping utagalu na pagkabiano alanya bersudu-sudu sampai 5 habi naik na jonjong di zona teh ala nami tokatik kena nangro tetap baitu hamba diamu Hagabeo, hasangapon, hamorao, asa taruli na kakatulang muna. Sok-soy lang di iboto nami, guru nami. Opo, Michelle rodaya si bata. Baru mangorang-gorang kuwere. Michelle, Mikael, Michelle. Bergogo mo ito, di habelong mo. So neron ni iboto mo na kilingan, gudang bumasa dito katungan ni rumah tangga. Di tengah-tengah di Portibio ada pasuruhan kami PUD Umma keluarga besar pengkabiano nanti do thamya ka bapakmu keluarga besar kita kali terlalu mau bidawa ka peparan dah aholo ngamu na terus munau nanti totong dijalin komunikasi coba munau kami be lasmarohana medisi mau bahagia na terus munau di bagasan mulu atau dia hamu akan orang-orang Tongtongo dono nami balita mapagabi tu bonongo si taruan asa harimuna rugabi ala tongtong kamu masih polo di bagas seperti kianon so nauna nak keningan 5 bahami di perjunjung nami di so perjulu pas atau nami manon so tulak kami iba ulos tok kabere nami 5 bere nami tolu bawa 2 borote ya betul risma nasi dasarabi dapat 2 persagobang ba tumpaho pusenana ono dapat itu persagobang ba tumpaho pusembolu gitu pas atau nami ba tuhamu kabere nami persagobang ba do tu ibodo di bere nami o sia lasrohana memang guru dia bukan nama rangi marhaba rangi bei persinabuk pay dus paramu pas satu naik masih ada tulang asa 10 ba siang tulang putagalu alai perjolo pas satu nami na bidi berpuri batu berenami doi berenami na sobar hasotan takas jando pas satu nami pasu tang yang nami itu tuhani asang gia di pudian ni berenami roh akas rakam di Molosian bona tulang, bona nyari, hula-hula na orang-orang kisian, hela nami manung berenami Bapak Adi, do Bapak Mikael, obat. Jadi, gak bisa 10 Pak. Ade, saplono, obat, hali obat saplono, tambah 10, 20. Ala yang kena patin non, mulai tulang, bona tulang, bona nyari, bona tulang, bona nyari, hula-hula na orang maraki. Amu mengatur betul. Jadi soalnya naruhan kami, boleh tuang na berpakurangi, dari nuha betulang mana. Ya betulang, si kok bang. Jadi, apa ya bang? Kenapa betulang, nunggu tulang. Berpulisan dah. Nunggu betulang. Kabe. Bang, apa jadi, abang perkoncinan, benda bang, kodang lihat-lihati. Iya betul. Baik, permisi kami.
benda sendarau baju sendajono di batang Tuhan masyarakat ditoti di berenami na turun tokat tikinan. Betul. Alanya yang berenami. Takkan sampai kodaka asal biar las ruang yang berenami di batang Tuhan serokan ditoti nasi. Baik. Untuk pertanyaan bisa. Boros Ciperitotti, ya boros 1.000. Asa firma pokida bol pancaloka. Firma tondimuna, kabe berana luju apa tuh? Si baju juga bertai. Iya betul. Turunja. Soksonina murna tio. Tioma dalam muna. Dunia beamu. Tuan katikinan yang roh. Asal lobak sini juang. Lobak sini babuan. Dunia beamu malakkan. Tuji mana? Betul. Minumkan. Ayo betul lek kau masih itu lah. Iya betul itu lah. Iya betul dah bos rokan itu ini beri mulai. Iya betul. Kalau perlu lo bertandang. Kalau mau akan tulang mana deh. Gua pakai mulai kalau kuli musim. Jadi siapa selalu satu benten di garas. Nunggu siapa semua itu hamuna. Di los Tuhan tamu dari Bangulu. Satu bangga biar. Betul. Ya harus lagi. Udah tidak mau bisa tulang. Horas. Dari ulos obat sempurna tulang. Di dorong aku tulang. Torok kamu mah. Seli masuk kamu sempurna nyari. Bona tulang. Hula-hula marah-marahi. Asa terbuya torok kami tulang. Boy, betul. Berarti 10 orang. Jadi abang perkunci kami. Bona tulang. Bona nyari. Hula-hula nama labarangi. Hula-hula nama labarangi. Ya betul lah. Obat-obat. Bona nyari, bona tulang yang berjuluk. Perkunci kami. Bedamang ma. Godam di kami baru ma. Sirape manisi ma kaya godam kabel sih.
nade. Gabi tulang gabi. Tuk soni beda boy terpasat kami. Uros si dorong rambut hamuna. Saluna kabere bebere nami. Asa siti pada siapa. Orang berpaluna. Odik susah tidak boy terpasat kami. Tuhan tamang boy pasu-pasu. Batu tu. Wah, abang buruh papokai maduamu. Batu tu tulang raja bolong galung. Lasrohan nami mencakut di aroromuna di batik kienon. Bisa ngetong. Dapotan di seluhut yang kapasu-pasu. No pinasa munay tulang. So paduang munay binar lebuhi nami. Nakibancakon di aroron itu lagi. Diselani tulang raja bolong. No pinasa muna. So ulos ngagacang dos dorong rapu. Marhide-hide angkatan yang munay. Terlubawi ma. Yan akon nami nasa barasohotan di batik kenon. Sehingga batong di pasoto na mata nomor 2 di bata. Di seluhut di pagi donteng terlubuhi mari tabi yang munai. Nungatong teruli kami dan kapasu-pasu dan bisa sangat munai. Sehingga batong bertambah-tambah nang kapanamotan nang persulit di kami. Berhiti-hiti tapi yang nang pinasa munai raja nami tulang huta galo. Raja nami raja belum. Lain pe asa dorong nami masuk naik dina dua-dua asa bangun betul nang ratu dulu bagor rubian. Horos mahami na macalo nang pinasa munay. Songon ulos na kacang skor. Sa kata mga goy pasu-pasu. Raja nami raja belum. Main per lauro mahami. Songon labanompa raja. Ima di bertikkenon. Molobe. Songon di aroro nami. Olan pertanga 10 jari-jari. Manompa raja. Asabani marohani raja. Dan sudah puluh susah dia. Dan sudah pambainan nami na sudah dia. Jadi open dia berbusi nami. Asa makari kita. Baik kau mana bertusi di Roma ay mata botol. Tulang nami Raja Utagalu. Oti sesadia na buat terpasang kami tu rasa tulang nami Tagalu. Saya tuan taman awak doi pasu-pasu. Perbusi nami. Di pasar atau sampai diumrai mahami. Tu tulang nami Tagalu di pertikkenon. So ni nang raja no sauda. I paso pasator. Pasti tu na tonggi. Baik kau mana upartusi.
pa urung les rumah. Oti sesaria na gue tapasantang itu amuna. Saya Tuhan terantong na gue pasu-pasuna. Ope sama berarti kenotong. Baru masa muda. Gabi mah. Jadi di bagas seperti kenon to nami no monet itu kamu asa lobak kita sudah jual lobak sudah dibaguan tu dia betul kau malah kesaluna keluarga besar pakabia tu siapa nak buatan tidak pindah samuna di bagas setikyon bisa nak kecap makarnya deh Betul lah. kecap makar muna saluna tu pohon yang mata na bertori bata hata ni na tu baru nami asa bago pa na hal to dia gata de rubian las paronami majalo na pinasa muna di basu-basu tuata basikana dia mu nama alia Betul. asa tinau bena mutio bena tu panahatan benda mama kodak si dia baru mudo tasata